kaping tiga inggih nemangkin lanturang titiang ngantuk nyari tayang mekadi Rabbenide Sang Prabu Dasaratha sane kaping 3 dia sumitara maka nami Ian mekadi Rabbenide Sang Prabu Dasaratha punika sane nomor 3 wantah ide mepesengan dia Sumitra kali madu putara dia Sumitra Rabbenide Sang Prabu Dasaratha sane nomor 3 wantah ide mederbe putra kalih diri putran idone sang kasemana kaping siki putran ide dia Sumitra punika sane kapertama wantah kepesingin Sang Laksmana sang sadaro gena kaping kali asa punika naler yaning putranide Dyah Sumitra sane kaping kalih utawi arin Sang Laksmana punika wantah kapesingin Sang Sastrugna resampune putrane Dura nenten ceritayang titiang putranide Dyah Sumitra karyalit nanging kecaritayang mangkin risampune putranide sampun padodur sampun munggah daruna wonten
anak wajab saya meramong Nemangkin carita yang manut kepir-kepiran ordine wantah wenten punika swayembara mareng mati long negari yaning daging pesayembarane punika wantah puput mawit saking jagat matile Pinaka Prabu yaning sane dados pacek jagat maka tedung jagat matilone punika uning ayang titiang Kiedasang jenaka raja saning waseng-wasi nyengcengang iri kering jagat matile wantah puput ide mepesengan ide sang Prabu janaka boyo wenten lian Dewi Sita kasoyambara inggih yaning sane dados jalaran pasayembarane punika oleh ide sang Prabu jagat matile wantah puput punika mawit saking Dewi Janaki yukti eda istari luwi yaning mekadi Dewi Janaki putranide sang Prabu Janaka punika be Dewa Ratu aku kelintang luwih mau tamu angani dunia dahat wikan wejak kasana lian ring punika Dewi Janaki utawi ketah kasinanggah Dewi Sita punika kelintang pradnyan wicaksana angan idunia kasobareng mancana gari yanindik keluwihan ide Dewi Janaki punika boyo kasub ring jagat matilo kemanten nanging ke rauhing kedura negari ring negari sanes yosat naler kesumbung angani dunia
kata ratu bodoh paling Mapa wiwit sangkaning kejegegan Dewi Janaki punika mawasana sekancan para ratu sekatahing para raja-rajane teka makejang bodoh paling ring Dewi Janaki punika. nyarang enasuayam baro iku Sekancan para ratu saking suwe sampun nanggahang kita dot ring Dewi Sita nika kemawinan mangkin wenten galah mewastu nyarengin punika masewa mara. ngengasang ramo mekolehang Wih, Dewa Ratu. Sekancan para ratu, rajane ane luwih-luwih ane sakti-sakti, jeg teko makejang teko kasor. Sang Rama Dewa raris punika sane ngemolihang. antu kapana po titi Riantukan Sang Rama Dewa dahating waget ri sajroning dan Nur Sastra nika temawinan mawit sangkaning keluwihan panahe punika sane kanggen mapetitis. Wastu ngelantur-antur pawi wahan Rehning Sang Rama Dewa dahating wikan mawi sesu pisan. Mewastu raris gandewa utawi busure punika presida kelung ngemolihang ne mangkin Sang Rama Dewi Sita nglantur sampun mekerab kambe karya pawiwahan sampun kemargian. Yakin tingkap? Yes!